počeo da se pravi, za 2 godine je napravljen. Tako da u to vreme to nam govori koliko su ljudi bili tada vredni, radni, složni, da su za 2 godine uspeli da naprave ovako lep hram ovde u Trsteniku i što je danas mnogo drugačije vreme među ljudima i među, vidite i sami kako je da, na primjer, kad bi se krečilo nešto danas, treba nam više od 5 godina nego da sazidamo nešto, ali hvala Bogu opet, mi smo blagodarni Gospodu, pre svega na prvom mestu, i našem vladiki mitropolitu Davidu, koji je blagoslovio da se ovaj hram posle 120 godina preskopiše, trudom i željom divnog jednog gospodina Radenka Stojakovića, koji je 34 godine bio u Americi, naš Trsteničanin, magistar nuklearne fizike, došao je jednog dana ovde, pojavio se i sa tom željom da ovaj hram zablista u ovim divnim freskama, naš mitropolit u razgovoru sa njim je to blagoslovio i evo vidite i sami, dobar deo je već odrađen i ako Bog da do iduće godine, do Vaskrsa bi trebalo ceo hram da bude živopisan i to radi